Kum uway na kiri rang ba na kariboy ubala ibaha ka kamsain himasima ubadeiru usi barim jongke ki HADC bat unong kesyan barat ba jongke NPP ubalalik ban penya no sya ke NPP rengkat bat u Dr. Didi Lapang uba RR makdo hakani ke kenti ula shimi karai ban no naka parti NPP klem da pen pau ya kidau tenrai kabala penlong u ban mi no naka neka parti da ka bolo shu ai dau ba ka de ka dau shimet jong u lawan penken mau bau ba RR makdo ude uwe ni kiri rang ba ubalalong unong kersyan barat ba jong ka parti kongres hakis nem ki belalek no badai hadin ka jing no jong u Dr. Didi Lapang na ka parti kongres rengkat bad uni umentri barim ka jela ulalek ben penyeso sya ka parti NPP haus nem araja khat pra uba RR makdo uladeiru unong kesyan barat ba jong uba Jason Maulong ubala job kumu MLA na ka parti PDF haus nem araja khat pra hakani ka gintipat klem da penpawia kidau kiba ulami no na ka parti NPP halo ko nong rim kabalo aidau bagadi tangka daw shimet jong u ya kani kajing kloy yung people man yung kenduk yang nga hakabang alaladehi nga kwa rupan yung kenduk bat pi ban ay ya kajing penbena bat kajing pensyai pat ba kum u we na kinang san pertay barin pero sikata nga kipay ba ki nga kwa ay bakin tip ka ka dur gadar ka banga dan mentah kalian kasan pertay dan kwa menye tu syai kemat jong pi ki pai ba ki lok ki jor ki bi ki beton ki jonga banga ngala ino no na kaseng NPP ngamdan ki daw ngamdan daw dege daw simet hi ha ka ba ngalayarong lang bat i Dr. Didi Lapang nadu keterus na marjakat pral dengan bakala bat ngila dan lang hanta bat ngala dan po NPP tenadu kata kapor hadu menta ngam syem yok ka jing ya trelang po parti le se ka de na ka daw jong ngai ngam keno ya kan ya kata ka parti NPP ne ka daw jong ngai toy tena de briu bakwa baban ya trelang bat ki lok la ka de ka politics la ka de ka sports im lang ka salang la ka de ka balang ka nyam ka rukom ngboy i baban ya don lang bat ba bat ban tre bat kamtam ka mga angnot ka long ban tre borba hikat badam im ya ka jing man baha jong kariboy bat dengan kariboy district ka bangila ya don kti ha ka ba dawa bat yo ya ka district bat hapren kita kijing kwa hukum kita ngam don perlok ke ban yarap na ki ban ay kijing trilang tang itay daw mga ngadon banong hakijing day bat bangadon bat ka NPP ti namar kata ngas no kunja ngas no bat ngams no yaham na rhino ban ino ngan rai ban ino klam da kanto bat na ay kublet man ya ka NPP bago ni gisnem ke kamsan pertek junga ngadon na kongres ke kongres kum makalong menta hindi ta mga wai ta perkate baro kai kala nang red kala nang bor bat kum ta perter kum bakiwe pat ki bor la nang crown to ke kata kadi national party te hakaju ta kapor nang san nga ino ng kongres nga room no siya ka NPP kata kadi national party te hakajing yung nga ni habak ni ong ya ka national party ki irkom perkat ki irkom trekam paro ki devan ni habdur wa kalong kat kum kajing long jang katakan ka nation ni ken ka kajing long jang katakari manta tingidan po kari India kat kum kajing irkom perkat ng India ni pihap hiban adjust pihap hiban ban penwandur ya katakan perkat la siya yalam usar Konrad sama Chief Minister ban Muram yung yung national president yung ka ute ka happy man panwandur ya kata komperkat yung bat ko komperkat kikway ti Jatin Rio po plan
te ha haka rin dia he bro koi to te kat ba ka national party bede ka fokus la ne ka concentrate ka pali jemut haka roi ka par kom perkhat perdan jong ka ta ka jan rewin wa ka dan kum ka UDP skanuk sa kum ka HSPP ba kum ta te tengah ngai i kum ta te namar ba kum ka jan rew ka berit pa bat ka ba long kepang tengah i ba ka regional party kan kham jan bahkan kamla dan penterikam ya katkum kar pemperkat ideologi kebadan hak kata kerjaan itu kasi dan kiabat garo jadi tidak ngam bakla benong ngala jubal sisin yang tak digri jong kia kowe ke i HSPDP kadang yang tak pemperkat nung tanpa ngai hak diri jong ya mentang kum neni kamla ban roy state kini seperti tat hadu bakanda yo ke boros syar tat hadu bakanda la ban penundur ban penterikam yang kita ideologi juga hakiki inga ia mata kampak lah kumju lo ko PDF mak de giritan kini seperti pela ba tilong tang seperti sendro te kinama kain ban su ya kata hapre rada kade coalition government te ka HSPDP ka UDP bade hakiki i junga he kade ta makampa dihika ka regional party ka ba dan increment po Meghalaya ngam don shu ka dal ka long ka kerta mata ngala de nga don sau po nyo po sau snem sakma 74 running ka kerta ru nang ta de bat ngala persyang bunsin banyale ke MLA ngamla ban job to nga job at santem ke NDC to ngangit bagata ka ding penyat ustad di jong boleh la penlong nga alat nga akson snem NDC tengah persyang banyale MLA ngam job tengah hun yang kata ke ka ba na don tengam don jumut syu ya ka ba long pendidik kan la ka parti ke bangan sarung kan ong gide banyale kata tingin sanai perkat Taya mata kumne ban di bal syai da jing fite ngam da jumut syu ka snem aladar fulai hakijing i berit jomna hi balada maklar ngapen map nagari berit brio ngai i bekan namdan ka weiru ka parti ka banwan single party lakade ka national lakade ka national tama kong gidak kisin kiba ngayo i mga imat ka ni ka UDP kan sa Roy kan sa Q hapi number tekala ban long kawin ni ki parti kiban ya tumu ban yalam ya kastit berapoi. Kita kan dikasih iri dong dengan pen ban yang efisien dah kebaong ba ngaatakin bantuan kana political party. Lagi dari regional, lagi dari national party, bahkan one single party kata tu. Tamangan kerman ba kono ka UDP ngadan kasi kerman bahkan long ta dengan bat de na kata-kata mga amplifier ya ka UDP ba ni dengan ngam mo pede ang banganyo di mentoy na katakabakan namar bakan long ta sanganyo di mentoy mga kata ande kabang ano di lang di mentoy lang hidang kastit ba. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.